Niyo kolo anam ni pore ceremony lugu Joseph Awulumun rukine ruok bia pasta kirana bana kien po miet aya luel gue duken rana kiran duan ran pan Sudan or ran pinyaben so I Joseph Awol el welcome guloy tuen guloy katena bina dai wo bunto malbon ter na chumar wayi baran tung the walk waya lwel lo twengulo na nyali kan yin bina balle erien kun wa jong ni la je amen ale nyala jari de na bun Johnson wol mun and the coach wer nyala cha le coach pan Kenya wan fi Africa ko cha belwel baene ke kar balwel we coach ko wer nyala je ler ko ji jari ko na kar balle we pal ko ater ke kam ko tam ko bugu ben to nyala je coach pio ni ren ga chen wonde tuoj bu ben to na karay ko kuna yin ci baragam na men kuy so ya korba lewe we mi da kay ko tiela ci ngi ko wo ko en nga ci abun wer won atek to ko ci ngi loy wo ci man jaw koy no paana jinu Sudan jeng nwer ye kan ngu bi jaw ko we men kuy ba no ba ta la tuñ ba ciet yen war gok ko wan ko may pandan bor ko wan may nwer kek ko wan ma kek fi jinu Sudan ban ye ring daran en mi ring lay man ye wo ga jaw no ko mi da kay ko ngu bi ko wo so en ga ya korba lewe e ki cholong ku mat
akor bugu mat bugu ben to gade bugu ben ngo kwanto ki mane wa del chol ku baga ben baga kanisa nyale ati piori ya gare de chan weg wachi ye we ni ching nyale ji wachi we ko wel nyale ya wel bin nyale bu lo so jog ni ka cham weg ki mane ju jog ni ka ci toy weg jog ariya weg jog ci wono ku nyale ja ci weg blor fa nyale chan weg wachi nyale ja taka jay mane du cheng don so mit ke jeng diar kuror William Kegerit na ci nyale ji tie ira anto pan America ku ira anto baitin for Australia ku ira anto fi Africa ke ngu chin ba ban nyale ba ya dule na kol wer yengu ci wo ba bugu ñu jituk bu wonim xiet be pire ci wayu bugu loydi a ci ral bo wara nyale way go way twet wa ci rabun wa ci bañ ko way ko ngal ku cham gu ke bat ke ga ci wo mu ke ga bo tay pinyarit yen William Kegerit yam de Yesu Kristo ato ku kala bo wa ale brand ben wa ni tiom nom na yin bo pio dor bugu pala we pal da wech alle rejen ke arwaida wan nyali nong rier ki chuya ni jaman nyera wato pam nyal gu pinya biga nyai ni weri nyali lwel nyal gu pinya biga nyai badung to no na jol kurge ku ka piu ku nyal gu pinya no bin dung sin man kai ku kay lwel koy to ne kirsawi abi ya ko jot abga kon jot kan nyal gu pin kin nyai so yilli amarit tawro ne kirsawi tew ko ni chang nyal ji na lam nyal gu pin lo ya nyai kay bedung wana kwandu we tagale jarit ana bun Johnson wol mun kul e kula yumarit e kul du on nyal lay ni ci luyen ko le bishop ding na Samuel Ezekiel ding malang ni ci loy ci nyal ci pyo ku mu be pir bu ko ci di Johnson wol mun bu ga yar wo bu ga taw ni ci nyal ji ba ma ci tiyu a ci ko ba ci leb yi na ye men nyal ku ca kang yu katu jarit ki don gi bab nyal ya be bam do be leb yagatit yale pion yo le ni runu pin yo le na kol chale yo le ni chwal pin yo le ni wer chale yo le ni taban yo ban na le nom wi kwa to e bo pal gare ko din we wethi chan mo moderate nyala ya le rin ki ci loyen wethi ke we chal ga we mi ga jing ba yiku kanisa tuk logic kanisa the Episcopal Church dan wan tu wan bu yi walk a cheka waja ke bo mu we wer wo ko bu bebe ton a chiro longi